Angeke. Ungahambi. Man, okay man, ngongitshele baby. Yini etanda kusengimi mina nyalo. Hayi ngihamba. Lento kuqala lesana le phone yami. Letha. Angisathenga man yathenga ngibani kani? Yathenga ngilomngane wakho lo nangilonzile. Ebantwini bonke baby. Ebantwini bonke ungaze uchithe ngamlonzile. Ngongekela. Yeva yini. Kuthi ngikhona ukuyikhuluma nawe yeva yini. Man ngiyacela ngasikhulume sithatha sami ngiyacela. Ngasikhulume. Kuthi ngiyikhuluma nawe. Ngasikhulume ngiyacela. Ungalaleli mastand. Yathi mastand uyafana naphara. Okay, ngeke ngimlalele ngiyekele ke baby ngihambe. Odala ngeba angihambi lokwetshela. Nawu lo mfana kuyobe ngashisa phela mina yangathi mos. Emkhwenyana wase uswaca sobalihlata kuntinjani? Singeniva lapha seniyahulana lapha sebuhu. Seniyalwa nibangani? Hayi awathi man. Mina yabo yonke lento longitshele yona ngivanye amangala. Kanti lo mlono unjani lona kanti? Kunjani bani? Lo mlo ngisiphela ngithandzana naye. Le ntombatana yakho le. Ubuta mina ukuthi njani? Tamna sengijole naye. Mati. Mina ngabuta wena unjani? Hayi mina sengicela kudideka man. Nibangani lapha ngoba phela ngiyo le mvele ngayifuni la. Ngiyo le ngamtshela futhi ngale yakhe ekushintshelela abafana ukuthi ngale yela ngakutawubulala abantu la. Akabe nimfana lo yi1. Buka. Chansi nawe uyativa nje man. Uthi kushinjana abafana. No mina angingeni indzaba tebantu mina nginandzaba ukuthi nibangani. Sengikhuluma ukuthi kusasa nanifa lapha. Kutawuthiwa babulaleleni lapha. Cause vele angivane abantu labafako ngoba njenga le mfana wakhe loya ngamqoshela lokho phela ukuthi vele bekavela atifela bese kuthi lo muntu akajole nami kana nawe nje make ngicangisubo uyayiva lento ngishikhuluma ngeke mina ngijole neniphombatane le phinzi jwana mlothi wena yathi ulo mjidi yatifela nawe bathanzi labafako ngingabathanza kanjani ke channel hayi kona kalungu lo mfana lo wonzile yabona wena ungcono wena nawe uyakubulala lendlela but angayifike kuloya uyakubulala ngithi uyasebenza phela mina bafana bakhe bonke lapha bathi fela vele cishe bonkana unebhathe nje ukuthi akabatholi bafana labanemali abasebentako munye nje babelona esebentako ngilo baba lapha lo ngathi uyamninga imali ekusagibela ahamba yele emafemini uphinda ajwele nalomunye angadi ufuna kuthini ufuna ukuthi uvenga abantu man makaso asungitshele kwentekani kahle athi nyalo sengivanga singasangana nyalo kwentekani kahle uyafuna mimi nalo Sikhongwane usikhongwane igama lakhe ngilikhohlwa ngingenelana naye sekunalo nama ngingenelana kunalomunye lo nemoto yebo phela angisweni imoto wena nje unjena nje unicanga ngafocus kwele ntombatana lo yi1 ungibani uyamadumvana lo wena yona mina ngifuyile lana bonke labafana balanza weni batiwa nguye but lo mfu akafiki nakadzeni la mara bonke labafana bayamati angani ngimsoluthi uJola nami kuphela ke wena bofuna uJola nawe nabani atokuluza ku out leni wena uyamnika yini uyamdizela wena okay diza angimdizeli but hayi kusini nami indlela ulukhuni kumedini yabo ama piece job nyalo nje ukusikhuluma uyasebenza kude nalomsebenzi nje ngibamba kuma piece job nyalo hayi phela manje mina ngingenaphi mina ukuthi awusebenzi phamne kodwa na usebenza ngani ngoba phela baqasha econtrakini yathi okay man ngicela singanaki mina kakhulu mina ngifutha kwenzaba lo ngitshela dona kusi kahle man Thembi ngibani ngani kahle yani mina lo muntu ngiyamthemba lo so ngize ngikhuluma naye siplana umshado itolo besikhuluma ecingweni efonini siplana umshado naye hey ho umshado namalini wena umshado nani angithi uqedwa kusho wena uthi awusebenzi uthi amshada ngani wathi yinje lo ngayishada nje nje ngihlanganisa
uhlanganisa ini majita siyahlanganisa thina but yabona lwathi ngiva ngiphela nje kuphela umoya wena nje naloko liphara kwami lokuhlala ngakungcono khashana kunawe umehluko nje ukuthi kona kugezi wena uhlobahlobile otherwise niyafana liphala lengihlangane nalo angati phela mina songaze umfananise ushito vele athi kwayena lo mjita lo ushito mjita khona nizaba latatiko ngayo ngombatanyana lo Thembi siyabona ukuthi indaba kwadiva ngami siyabona mara ukuthi indaba kwadiva ngami vele cause mina phela angadi mina bengithi ngiyovusela lapha ngiyovusela umkhwenyana mina ngathi umkhwenyana ukuthi ngusikhongwane mina yabo uzobita mina ngasikhongwane nesi phela mina ngidati ngani phela mina nginibona ngilapha mina bengithi ngusikhongwana ngitabe sengenda njani ke mina bese ngiyabuya ngithi wena botawenda njani mina akangitshelanga lo ntombazana leyo ukuthi wena awusiye sikhongwane mina ngathi sikhongwane ngiyathi nje ngeva ngiphelelwa amandla nje ubuke kunemayelo phansi wena kunjani hayi nomhlaba urafu ke nakasona ngiyabona mina Thembi ngumuntu lengimthembayo ngiyekela onke amashele bengitshola nawo ngenxa yathe Thembi uyafika wena bosatitshele ngaye nguye nalo ngende kuthina yena utitshela ngadlamini into nesisi lesikhulu lesikhulu phela lo babela mbonako leya man kuna ngibani ngoba lalela yacaca sikhona nalabanye baningi kakhulu baningi uzubacetse amashenda ale ntombi yakho wena ngathi ukuthi wesingakho wena ufike la endlini labanye baphuze bakugwazana badubulana lapha bede kuye awuyathi lenzaba le yaduma yonke lendzawo leya babangayena senesikhathi esinganani intsholo ngakho 8 months nangabe angiphosisi ngosama akapheli umnyaka azange sengikubone ngosinelana ke yebo but phela ngisi benibonana ku cause mina zange sengikubone or benifika ebusuku unako phela kude ebusuku la netimoto ezivamise ngibangela umsindo la setolanza yena phela vele timoto leti khona la tsuke tilandzeni imoto musi mina ngiyita imoto nako lokho ngiyangisa ngiyita nale moto mabe imoto tsuke tohlola bani tisuke tite kuye phela noma vele ngimtshele yona ukuthi angibangela umsindo ngisuke ngilele mina phela mina ayikuthi imoto ngide ngoba ngiyifuni angivana lo msindo mina ngifuna imoto ngayithenga angivana lo msindo ukuthi sekufuna senginyalo sekufuna ngibukise ke ngibanga umsindo ngibangele ticashita umsindo lana sengena ngemoto phela nemoto ngayithenga nangifuna nayo imali nginemabhizinisi lamaningi uyakutshela ntombatana yakho ukuthi nginemabhizinisi akangitshela nginemabhizinisi mina uyakufihlela ukutshela lokubo wakutshelani ngami khona la kutshela ngami okay man ngitshele nami ngakutshela ukuthi nami ngakutshela indzaba takhe tiningi ngitshela ukuthi uthini ngami okay la kusho nje wathi uyahlupha nje hlezi nje umhlupha but bengacansi mina kani uhlupha ngendlela lethi kaso le tophinze tsite kwanana yabo angihluphi kahle kahle nguye lo hluphako mina ngiright mina ngilala endleleni mina khuluma amaqiniso kuphela phela ngimqali mina ntombatana wakho manje sangaze ngithithe angifice nokungifica futhi noma ngifica mina nje imvele ebheceleni vele nje ngimisa one time nginganala ngalonke naye ngidafika ngimtshele lapha ngithi lo mfana lo akabe wekugcina lo uruta uhamba unemadodana maningi wena nje kulo 8 months okukhuluma ngawo wena ngade ukuthi ungenise bangakhi lapha ngade ukuthi wena cause lo mfana lo nguye lo rentako lo ngicabanga ukuthi oshonile lo sikhongwane cause ngisho ukuthi wafa loya wahamba lana bese kubhetsa lana bese kukabi kakhulu ngithi mniwina ngeke mina ngengilethele abantu abafakwe la kami ngite emajipe kulanza abantu lesebafile ngavele nje ngamhambisa ngasinje akake into plan
impilo yami isenkingeni makungitshela nakangangiletheli abafako labagulela kubayeta abafuna kubulalana la kami sekuke waba nema-fight khona la kuyaliwa lapha botolala yini bengitola bonge uzuvuke bese kulanza esibhedlela bonge uzuvuke lapha hayi yabo mina lapha kukancane ukuthi lapha inkinga naloko ntombazana phela kunithanza nonke kanye kanye wena nje njengoba uvakashile ngamfonela naphinda kumtshela ukuthi akete ukhohlwe nalokuthi nawe ukhona lapha endlini ngendlela lokungabambeki ngayo nje kuyahluleka vele kunekukhohlwa nje ukuthi lelinye lishende likhona vele kubite lelinye one time akhumbule sekala mnyango ukuthi hey wena mina khohliwe ukuthi kunalelo munye la ngikuthi vele unithanza nonke kanye kanye akhoni wena nje ubonga mina wena kufuna nje salongithengela i-drinks phela sengikusitile phela bonge uvuke kusasa manje kuyafana Akufani. solo mninyalo songifake into yangi-stressed mninyalo ya le nkinga lena ingcono ukuthi bahambe bakulanza lesibhedlela kozona phela bongcwatshwa wena baze bamlanza lo munye la sekashonile la ngayena lentombatana yakho unazo isidumbu phansi kukabi kakhulu kukabi Serious? kabi basiphele utanibulala ntombatana la kalungu ethi manje no wena usenele kusasa unabo abantwana ngisethe but bengicanga manje uthanza kanjani emvuleni ngile ngingaka-understand uthanzana kanjani emvuleni emvana unganambana wena unemntwana kanithemba emvane bantu sosenge kakhulu nyalo ufuna kuthi mne ngikutshele tonke tindzaba unebantwana ngibathi nekuthi bangakhi khona lo omunye umngane wakhe naye lo nebantwana bahlangene so phela bahlangene banebantwana hayi angathi lokuthina sekulandvela amashinde labantwana babekwa kuphi hayi enough angathi lokuthi abantwana babeka kuphi kuze ubantwana kuningi kubi phela kubi konke kubi lokho abantwana nawe ufuna kotala umntwana lo mumbi lapha nawe uyatibona ukuthi unjani nje uyatibo nibabi nonke so nabe ukuthi umubi nawe kufuna uthole intombatana le-right hayi le nto yakho leya yimbi le nto leya kuthi sotsazike shamne ngimubi phela kuthiwa mosi ke